byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Mutarama TV. Reka nizere ko buri umwe wese akomeje kugira ibihe byiza, nizere ko buri umwe wese yaramutse neza ndetse akomeje kugira igitondo cyiza. Turi kwa gatatu ku itariki 27 ukwezi n'ukwa 8 umwaka wa 2025. Mbaye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mbaye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri aya makuru n'ibiganiro byacu. Tugiye kuroka ku makuru agezweho akomeje kugenda agaragara, by'umwariko ndagaruka ku mirwano bivuga ko yaba yahitanye abantu bagera muri 6 bose. Imirwano yabereye hano muri Kivu y'Amajyepfo ku mupaka uhuza Uburundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano kandi yaje guhuza cyane cyane igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'uruhande rw'abazarindo, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Niyo mpamvu yaba yaratumye aba bantu bafata umwanzuro wo kurwana, kandi ari abantu bari basanzwe bafitanye gahunda cyangwa se banafatanya mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umutwe wa M23. Turabyinjiramo tubiganiraho mu buryo busesuye. Hanyuma kandi ndakubwira ko kugeza ubu ngubu hari amakuru avuga yuko n'ubundi hari indi mirwano yaje guhitana abantu bagera muri 4 bose. Ni imirwano ya FARDC ndetse nabo ku ruhande rw'umutwe wa Mabondo, nk'uko bigaragara usanzwe gukorera cyane cyane Kinshasa mu bice byegereye umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru kandi akomeje kugenda agaragara, by'umwariko nko mu Rwanda, aho perezida w'igihugu cya Mozambique ategerejwe mu ruzinduko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibiki bimuzanye nyuma y'uko abandi bategetsi bakomeye cyane barimo nka minisitiri w'ingabo w'iki gihugu nawe akubutse ku butaka bw'u Rwanda, akagirana ibiganiro ndetse akagira n'ibikorwa bimwe na bimwe anasura hano ku butaka bw'u Rwanda. N'ibindi byinshi bikomeje kugenda bivugwa, rero tugiye kubyinjiramo tubinyuremo muri kano kanya. Nuko mwese mbahaye ikaze, nkaba nkomeje kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka reka nkwibutse nkusabe gukanda ndetse subscribe, hanyuma utanga igitekerezo kandi like. Ibiganiro byacu bisagize ku nshuti zawe, ibintu birushaho kuba byagenda neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Nyemerera aya makuru tuyatangiriye hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa Kongo, cyane ko imirwano ari wabereye. Ubwo rero nuko nshuje abadukurikiye baba baherereye mu Burundi, baba bari mu Rwanda, hirya no hino muri Afurika ndetse no hirya no hino mu isi, mwese mbifurije ibihe byiza cyane. Amakuru akomeje guturuka mu mujyi wa Uvira nuko kwa kabiri, by'umwariko akaba ari n'umujyi munini Prito rwose, akaba ari umujyi munini wa kabiri mu bunini nyine hano muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru avuga yuko kwa kabiri nyine tariki 26 Kanama wiriwemwo imirwano ikomeye cyane yahuje ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC n'abarwanyi b'imitwe y'abazarendo basanzwe bafatanya ku mirongo y'imbere ku rugamba mu guhangana n'inyeshyamba za M23. Kuva umutwe wa M23 wakwigarurira imijyi ya Goma ndetse na Bukavu hagati ya Mutarama ndetse na Gashyantare uyu mwaka 2025, Uvira yise ihinduka indiri y'abasirikare benshi cyane, by'umwariko biganjemwo abawazarendo kugeza ubu ngubu barimo n'ingabo z'u Burundi n'indi mitwe igitandukanye n'ingabo za leta. Nta minsi ibiri ikunze rero gutambuka muri Uvira hatumvikanye kurasana kwa FARDC ndetse n'abazarendo bakunze gusubiranamo kenshi bagira ibyo bapfa nk'amafaranga, bariyeri zimwe na zimwe zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Kutumvikana ku guhabwa ibikoresho bya gisirikare nka uniforme ndetse n'ibindi bikorwa bigendanye no kuba ingabo za leta ya Kongo zikunze gushinzwa kugira uruhare rukomeye cyane mu gutuma umwanzi akomeza kugira hamenera anyuze ku ruhande rwabo. Hari inshuro nyinshi kandi izi ngabo za leta ya Kongo FARDC zagiye zishinzwa kugurisha ibikoresho kubo bahanganye, ibi bigateza by'umwariko gutuma bagira ibice byinshi batakaza, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru avuga ko imirwano yo kuwa kabiri by'umwariko yatangiye mu masaa 5 z'amanywa, impande zombi by'umwariko zongera kwisubukura mu masaha y'umugoroba. Ni imirwano yabereye mu gace ka Kavimvira ahari umupaka uhuza RDC n'igihugu cy'u Burundi ndetse by'umwariko na Karugenge. Biravuga ko kandi wazarindo zimaze igihe kandi zishinza FARDC kuba yarananiwe gucunga Uvira, arizo by'umwariko zatangije iriya mirwano. Ubwo rero zageragezaga kwirukana ingabo za leta ku mupaka ngo abarizo zijya ziwicungerera, nk'uko bigaragara. Kimwe mu byo wazarendo kandi zitishimira n'uburyo ngo guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wo ku ruhande rwa leta Jean-Jacques Plus by'umwariko buri munsi aza ku kazi aturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba bikomeje gutuma rero benshi bavuga yuko
yuko uyu mujyi wa Uvira usa naho utarimo umutekano. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano kandi avuga ko kugeza saa moya z'umugoroba abantu 8 barimo umusirikare umwe ndetse na wazalendo 7 aribo baguye mu mirwano yabaye by'umwihariko ejo, abandi benshi bakaba bakomeje gukomereka. Andi makuru anavuga ko kandi muri iyo mirwano by'umwihariko ari n'abasivile baba barayipfiriyemo ko bw'amasoko yacu. Nyuma y'imirwano abayitangije ngo bahise batabwa muri yombi ndetse banaba inama y'igitaraganya yahuje guverineri Prusi, abayobozi ba gisirikare, aba societe civile, wazalendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. FIDC kandi n'abayifasha ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje kurwanira bya hato na hato by'umwihariko muri Uvira, mu gihe uduce tw'ingenzi tuzengurutse uyu mujyi tugenzurwa n'umutwe wa AFC isaha n'isaha kandi ushobora kugaba ibitero byo kuwigarura nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Mu minsi ishize hari amakuru twakiriye yavugaga yuko ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo baba bakomeje gutakaza ibice bigiye bitandukanye by'ingenzi bishobora gutuma hari ibice bishobora kugenda bigaragara nk'ibishobora kuza gufatwa. Hari ibice bimwe na bimwe byegereye cyane cyane umujyi wa Uvira bivuga ko byaba bimaze kugenda bifatwa, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya amakuru akomeje kutugera ashimangira ariko uruhande rwa leta rwamagana ibi bikorwa. Mu itangazo riherutse gushyirwa ahagaragara n'umwe mu bakora ibikorwa bya gisirikare no muri Kivu y'Amajyepfo muri Sokora ya kabiri by'umwihariko yashimangiye ko bamaganira kuri ibikorwa by'umwanzi bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane bakomeje kugenda bifashisha imbuga ngurukanabumenyi cyangwa se imbuga nkoranyambaga mu rwego rwo kugira ngo bace intege abaturage. Yongera gushimangira ko ibi bice aribo bakomeje kubigenzura nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose rero bikomeje gutuma abantu benshi bashimangira ndetse bakanavuga yuko hano muri Kivu y'Amajyepfo hakigaragara akavuyo kenshi ndetse by'umwihariko hakigaragara ukutumvikana ibishobora kuzatuma n'ubundi zimande zombi zishobora gutakaza ibi bice nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Twinjire kandi mu yindi mirwano bikomeje kugaragara ko yabaye nanone kuwa kabiri ku munsi w'ejo tariki ya 26 Kanama ku muhanda wa 17 hagati y'imidugudu ya Tubakita ndetse n'ayitwa Rimete ni muri teritwari ya Kwamofu ni mu ntara ya Maindombe ni mu burengerazuba bwa RDC. Biravuga ko abarwanyi 4 b'umutwe witwara gisirikare wa Mubondo biciwe mu mirwano yabahuje na FIDC nk'uko bigaragara. Nk'uko umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare aho ngaho Captain Anthony Murushayi abitangaza ngo izo nyeshyamba zari zabanje gutega igico rero cyakorewemo ubwicanyi ikamyo yerekezaga kwa Mufu uturutse Kinshasa nk'uko bigaragara. Ati nyeshyamba za Mubondo rero zateze amakamyo y'abasivile bahitana abantu bagera muri 2 barimo umushoferi n'umusirikare wari mu nzira yerekeza aho umutwe ukoreramo by'umwihariko aho umutwe ukorera ari kumwe n'abandi bagenzi be 2 bakaba barakomeretse bakaba barashoboye kuba abana bacika. Yongeye ko kandi ingabo za FIDC zikorera mu mudugudu wa Kinsere zabimenyeshejwe zihita zitabara nk'uko rero iyi nkuru tuyikesha Radio Okapi isanzwe ikorera ku butaka bwa Kongo inaterwa inkunga na ONU. Bahise kandi batangira igikorwa cyo gushakisha izo nyeshyamba cyatumye rero 4 muri bo basiga ubuzima muri izo nyeshyamba. Bwana Captain Murushayi yongeye ko kandi ibikorwa byo gutekanisha ako gace bikomeje kandi ko FIDC yemeje gukurikirana by'umwihariko ubutaruhuka nyeshyamba zose za Mabondo zanze kubahiriza amabwiriza agenga izindi nyeshyamba by'umwihariko zibarizwa muri kiswe Reserve Armée de la Défense wagereranya nk'inkeragutabara nk'uko bigaragara. Intambara ikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo, ariko kandi amakuru akomeje kugenda tugeraho nanone yashimangira ko ibice bimwe na bimwe byatandukanye bitewe n'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kugenda igaragara muri ibyo bice bigoranye yuko nubundi intambara ishobora kuzahagarara. Ibi byose ukaba bikomeje gutera impungenge. Mbashimire kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, murakomeje kubana natwe kandi mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza, mbifurije gukomeza kubana natwe 5 kuri 5 babwira ngo mukande subscribe niba rwa mbere mugeze hano kuri Mutarama TV. Mbifurije amagara mazima, amafufu ndetse n'amafaranga bibafubike.